Mu mpera z'Ukuboza 2022 Perezida Tshisekedi wa Kongo yavuze ijambo benshi batasobanukiwe neza icyo yashakaga kuvuga, ariko rishe byinshi ku mugambi we ku Rwanda. Yabwiye urubyiruko rw'igihugu cye ko akeneye umusanzu wa Kongo mu gukora abategetsi bw'u Rwanda. Aya magambo ya Perezida Tshisekedi ahishura umugambi we mugari wapfubye ku munota wa nyuma, aho abasirikare b'abakuru bari bamwemereye gufatanya n'uwari we wese utavuga rumwe n'u Rwanda mu kurushozaho intambara. Mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo umwuka mubi watangiraga gututumba hagati y'u Rwanda na RDC, Tshisekedi yakusanyije abasirikare bakuru mu ngabo ze, ababaza icyakorwa kugira ngo azamure igikundiro muri Rwanda, cyane ko yaragiye kwinjira mu mwaka umuganisha ku matora. Muri abasirikare hari harimo aba ex-FARC bahoze mu ngabo za Mobutu ndetse nabo mu bwoko bwa Tshisekedi biganjemo abakomoka muri Kasai. Amakuru yizewe igihe ifite dukesha amakuru ahamya ko icyo gihe abayobozi bakuru mu ngabo no mu zindi nzego nkuru z'igihugu bamwijeje ko bazafata u Rwanda mu gihe kitageze ku mezi 5, ku buryo insinzi azakura izaba iya mbere mu myaka 30 ishize. Abo basirikare babwiye Perezida Tshisekedi ko igisirikare cya Kongo gikomeye, ko ari icya 8 ku mugabane wa Afurika kandi ko gifite ibikoresho bihagije. Umugambi wabo bawucuze bateganya kuba bafashe nibura ibice bimwe na bimwe by'u Rwanda mu gihe ruzaba rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma no Commonwealth ya Chogamo. Uwo mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa ubwo Kongo yatangiraga ubushotoranyo ku Rwanda ikarasa ku butaka bwarwo inshuro zigera kuri 3 mu karere ka Musanze mu Kinigi, bikomeretsa abaturage binangiza imitungo yabo. U Rwanda rwitabaje itsinda rishinzwe kugenzura imipaka EGVM kugira ngo rikurikirane iby'ubwo bushotoranyo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabaga umusubirizo. Muri icyo gihe ingabo zari mu burasirazuba bwa Kongo zahise zongerwa, hagurwa n'ibikoresho bishya zigomba kwifashisha. Amakuru yizewe agera kuri iki gitangazamakuru nuko Tshisekedi yongereye ingabo 16,000 muri Kivu y'Amajyaruguru, azinshingano imwe rukumbi yo kunesha u Rwanda. Hahise hatangira kandi no kwegera indi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhereye kuri FDLR na Mai Mai Nyatura, ihabwa ibikoresho birimo imbunda n'amasasu n'impuzankano. Ubwo uwo mugambi wapangwaga, ibintu ntibyari byagasubiye mu buryo neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari hashize kandi igihe gito ingabo za Uganda zitangiye ibikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF muri Kongo. Tshisekedi yijejwe n'abasirikare bakuru ko bazabona ubufasha bwa Uganda. Hari gahunda kandi yo kwiyegereza u Burundi, nabwo butari bubanye neza n'u Rwanda. Ni muri iyo minsi rero ubwo Uganda yemererwaga kwinjira muri Kongo igiye kurwanya umutwe wa ADF mu gace ka Beni. Uganda kandi yahise igirana amasezerano na RDC yo kubaka umuhanda ufite ibirometero 40. Tshisekedi yakubise igihwereye rero mu by'ukuri mu byatekerezaga byose. Ntibyagarukiye aho. Kongo yakusanyije ubundi bufasha ku yindi mitwe irimo P5 ndetse na Rudurunana. Yari yaranagaragaje ko yiteguye kuba yakwinjira ku butaka bw'u Rwanda igahungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Mu Kwakira 19 bamwe mu bagize P5 na Rudurunana bagera kuri 37 bagabye igitero ku Rwanda binjire mu majyaruguru mu Kinigi, bica abaturage b'inzirakarengane 14, mu gihe ingabo z'u Rwanda zishe 19 mu bari bagabye icyo gitero. Agendeye kuri ibyo bikorwa yarizeye ko afite amaboko iburyo n'ibumoso yamufasha guhungabanya u Rwanda cyangwa se guhangana n'u Rwanda ku manywa ihangu, kandi akarutsinda nta shiti. Batangiye gukora iyo bwabaga, ndetse mbere gato ya Cogamu ibitero bitangira kugabwa mu majyaruguru y'u Rwanda, ku buryo ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR barashe mu Rwanda bakangiza ibikorwa bitandukanye birimo inyubako 12 z'abaturage. Ibintu byaje guhindura isura ubwo u Rwanda na Uganda byasukuraga umubano. Byabaye igitangaza ku Banyarwanda, ibyishimo birataha, ariko bitera umusonga Tshisekedi n'abasirikare be bakuru, kuko ubufasha bwa mbere bari bizeye umugambi wabo gutera u Rwanda bwari buburijwemo. Uganda yanegeje umubano wayo n'u Rwanda mu kanya nk'ako guhumbya. Bidateye kabiri abakuru b'ibihugu bahita batangira kugenderanira. Tshisekedi yakubise igihwereye ubwo Museveni yamwotsaga igitutu akamubwira ko agomba kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Ibi byose byabaye mu gihe gito, noneho bihumira ku mirari ubwo umutwe wa M23 wigaruriraga Bunagana uturutse muri Uganda, ndetse n'urugamba rukomeza kujya mu mahina. Abasirikare ba Kongo bakubitwa inshuro bakahava. Ku rundi ruhande, umunsi ku wundi umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kujya mu buryo. Tshisekedi yisanga rero asigaye ari wenyine, nta muntu n'umwe wo kurambirizaho umugambi we wo kwivugana igihugu cy'u Rwanda nk'uko yabitekerezaga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe w'abamayimayi ya Kutumba baratangaza ko bagiye kuva mu birindiro byabo muri teritwari ya Fizi
kabiri bakajya mu ntara Kivu ya ruguru kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Uvira, Vedaste Ngabo. Aba bagwanyi ba Maimai ya Kutumba bagaragaje cyumweru mu majusho bavuye imisisiyo muri teritwari ya Fizi bari kuri za moto berekeza Kamanyola no mu ntara Kivu ya ruguru. Bamwe muri bo bagaragaye bambaye imyenda ya gisivili, hari n'abandi nabo bari bambaye ibyatsi mu mutwe. William Amuri ya Kutumba ni umuyobozi wa CNPCC, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, avuga yuko aba bagwanyi be bagamije kujya kubohora ibice byafashwe n'abagwanyi ba M23 ndetse no kujya gucunga mpaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'u Rwanda. Fani yetu sisi tunalenga fasi mbili. Nalenga Nord Kivu Goma kwenyewe. Turashaka kujya mu ntara Kivu ya ruguru Goma na Kamanyola, aho hantu ko ari habiri nyo dushaka gushira ibirindiro byacu. Kamanyola ni ukugira ngo umwanzi atazinjira mu gihugu cyacu, naho mu ntara Kivu ya ruguru ni ukugwana n'umwanzi kugira ngo tumwirukane mu gihugu cyacu. Kagame na Museveni nibo batera igihugu cyacu, ni ngombwa yuko tuzimya umuriro. Wanachoma nyumba kabisa, nyumba yangu inachomwa, ni lazima tuzizimishe ile moto. Gusa nubwo biruko, William Yamuri ya Kutumba yavuze yuko igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu cyagiye kimirira mu mayira ya Rulimba na Malindi ho muri teritwari ya Fizi. Abagwanyi be cyakora kuri ubu cyabaretse, avuga yuko bakiri Fizi. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Lieutenant Makelongo, atubwira yuko ari mu nama. Gusa mu kiganiro umuyobozi w'igisirikare muri aka karere, General Ramadhani Fundi, yagiranye na radio Kivu Baraka, yavuze yuko intego yabo atari ukwimira abo bagwanyi bashaka kugwanirira igihugu, ahubwo ko babasabye ko bajya ahantu hamwe bakababwira umubare wabo kugira ngo nabo babimenyeshe ubuyobozi bukuru. Nubwo General ya Kutumba yahisemo kohereza abagwanyi be kujya kugwanya M22 mu ntara Kivu ya ruguru, hari abandi bagwanyi ba Maimai bavuga yuko batava muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Twe turacyari hano mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga, niyo tukiri kabisa kuko aduyi aracyari mwinshi. Turacyari ko turwana nawe kubera yuko ikibazo Nord Kivu ifite nicyo kibazo natwe dufite muri Sud Kivu. M23 ntabwiri muri Nord Kivu honyine, nano muri Sud Kivu imaze kuhaba. Byiringiro Robert numwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bya politike byo muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga, asanga ibyo ya Kutumba avuga ko agiye kugwanya M23 bitashoboka. Turiko turakomeza kumva avuga ngo ingabo zibe zavuye mu birindiro byazo, nta birindiro agira. Ibirindiro ni mu baturage kuko ni umuturage kimwe n'abandi. Icongeyeho ibyo avuga kuko araje gutabara igihugu, numwe mu bagizi ba nabi basenya igihugu, akorana n'ingabo zitazwi z'amahanga. Iyaba umugabo ntabaragiye gukora amanama na basebuja ba M23, icongeyeho tukaba tumunenga byinshi. Ubundi yarafatiwe n'ibihano by'ubumwe bw'Uraya, nta bushobozi afite, ntabwo agira, afite imyaka igera ko 19 aha yarwana, ntafite na lokalite n'imwe, ntafite na groupement n'imwe agenzura. Izo mbaraga zikuye zo kuvuga ngo ariko araje kurwanya M23. Abagwanyi ba Maimai ya Kutumba bavuga yuko bagiye kugwanya M23 ishigikiwe n'u Rwanda, mu gihe maraporo y'inzobere za Loni bashinja igisirikare cya Kongo gukorana na Maimai ndetse na FDLR. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bakoze imyigaragambyo binubira umutekano muke urangwa mu ntara yabo. Barashyira mu majwi ingabo za EAC bavuga ko ntacyo zibamariye. Inkuru irambuye Jimishukani bakomera. Aya majwi y'abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara Kivu ya ruguru agahinda baterwa n'umutekano mu kibazo amahwemo. Aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka IEC. Ni mu ihuriro ry'imihanda itatu, umuva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri, undi uva muri teritwari ya Nyiragongo uza mu mujyi wa Goma, uwa gatatu uva mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara Kivu ya ruguru kiri muri quartier izwi nka Le Volcan, imwe mu zigize commune ya Goma. Mu myigaragambyo yabo abo banyeshuri barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za EAC. Ubwo butumwa bwasabaga ingabo za EAC gusubira mu bihugu zaturutsemo. Abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru,
bigaragaza umuntu uri mu gahinda. Nyuma y'urugendo rw'ibirometero 3 n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru, aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe. Polisi yabanje kubakumira yanga ko binjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato, byatumye polisi itabaza kurasa ibyuka bijyana mu maso. Nyuma gato nibwo bwana Kilimali Linjanja Wilfried, umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara ya Kivu ya ruguru n'umwungirije, baje kwemererwa kwinjira. Abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya. Ahangaha itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro. Bamwe muri bo baratubwira impamvu bakoraniye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara. Aujourd'hui nous sommes au musée de Imbi. Turahanga kubera umugambi umwe gusa wo kugaragaza akababaro duterwa n'umutekano muke ukomeje